Yes, reka nongere masuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze kuri mwese. Uyu munsi turi kwa mbere tariki 26 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Mwese mbahaye ikaze, nizere ko aho muherereye mukomeje kugubwa neza. Twinjiye makuru yo kuri aya masaha na makuru ku Ibendera TV, na makuru kandi yitsakibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye ko uyu munsi turaza no kunyarukira mu Burundi, duhise tunanze kabirumvikana. Ndakubwira yuko mu gihugu cy'u Burundi haramutse inkongi y'umuriro iteye ubwoba. Turaza kurebera hamwe aho iyi nkongi yibasiye, turaza kureba nuko ibyayo kugeza ubu byifashe. Biturutse ku gitero cya drone za FARDC iminzenze, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza intambara yeruye kandi ikomeye. Ibi byose ndaza kubikuvira ni muzingo. Muri aya makuru ndaza kukubwira ku itangazo rikomeye cyane abarwanyi batwirwana bamaze gushyira ahagaragara. Ni itangazo riburira ku bitero ku Banyamurenge byateguwe n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FARDC n'aba FDLR. Ibi byose ndabikuvira ni muzingo. Muri aya makuru kandi birumvikana aturaza no kurebera hamwe ibirimo kuvugwa ku makuru y'uko FARDC, FDLR na Wazalendo bisutse ku bwinshi muri Runingo. Aha muri Runingo byibuke ni muri distance nkeya cyane vuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ese ibi byagenze gute, byifashe gute? Byose turaza kubiva imuzini muzingo hano ku Ibendera TV. Hanyuma muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko muri teritwari ya Rucuru haramukiye imirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo zo mu mutwe wa CMC ndabarwanyi b'intare za Sarambwe. Iyi mirwano ya ramukiye keke agace ndagafite neza cyane, ndaza kukujyanayo nkubwire uko ibintu byifashe kugeza ubu tuvugana. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru, maze nkubwire ko ahitwa Baswaga na Bapere hiciwe abasivile bagera kuri 54 bose. Ni ibintu bibabaje kandi bikomeye cyane. Ndaza kukubwira kandi ko hari amakuru yatangiye kumvikana no kuvugwa yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari baba bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ndaza kubigusobanurira neza. Hari amakuru yakomeje gucicikana hirya no hino avuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe babinjiye muri uyu mujyi wa Uvira, ariko ndaza kubigusobanurira neza uko byifashe, kubera yuko uruhande rumwe nibyo ariko urundi ntabwo ari byo. Ese ubwo ibyo byifashe gute? Ngewe ndabikuvira imuzini muzingo, we unyemerere untege amatwi akantu ko kandi ngewe ndabikuvira imuzini muzingo ko nibyo cyase niyo gahunda yacu hano ku Ibendera TV. Nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano n'ubundi nk'ibisanzwe ndakwibutsa gukora like, icyo nicyo kintu cya mbere ubundi twinjira hano dukora. Hanyuma wowe mushyashya ugeze hano, icyo ngusaba no gukora subscribe. Wamara gukora subscribe ugakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification. Bigufasha iki? Bigufasha kugira ngo amakuru nibageze hano ku Ibendera TV ahite akwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ngibyo rero uko tugiye kubimanukanamo muri aya masaha. Ubwo nizere ko ibitekerezo byanyu mukomeza kugenda mu bidusangiza, niba bihari mubiterekeho birumvikana, ariko ushobora no kutwandikira ukatubwira niba uri ko twumva neza cyangwa niba utari ko twumva. Nyuma abenjeniyeri bacu hariya ku buhanga bw'ibyuma bagahita ibintu babitereka mu buryo bwabyo, ibisobanye bakabisobanura byihuse. Reka rero ibintu tubigenze gutya. Ubu ni mu kanya gato cyane ingaruke duhite twanzika n'aya makuru. Ni amakuru menshi ntifuza ko tutari buze gutakazamo umwanya. Niyo mpamvu rero wowe wageze hano ngusaba guhita unerekeraho like kugira ngo n'ubundi bime courage zo kuzamuka muri aya makuru imbaduko ari zose. Hanyuma nawe mushyashya cyangwa se wowe byacitse cyangwa byarenzeho, nawe nkorere subscribe utantindije, hanyuma ibintu bigende neza.
Yes, reka rero nanone nongere mbahe ikaze abantu mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye. Hari abantu batubwiye yuko abadukurikira baherereye mu karere ka Gakenke ni mu Rwanda. Mwakoze cyane kandi mujye mukomeza n'ubundi munabwire abandi ko amakuru yizewe n'ahandi bagomba kuyakurikira usibye ku Ibendera TV. Hari abantu batubwiye nabo ko badukurikira baherereye mu karere ka Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo rero abitume mbabwira ngo namwe turabashimira cyane. Abandi namwe mudukurikira muherereye mu bindi bice birumvikana ndabizi ko mudukurikira kandi tuba tubazirikana. Hanyuma mujye mutwandikira mutubwire muti duherereye ahangaha, bizajya bidufasha kumenya neza umurongo mugari cyangwa se umuryango mugari abakunzi bacu aho muherereye. Niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, twandikire kuri WhatsApp n'akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 ubundi turaza kubigufashamo neza. Hari amashusho tuba tutagomba gushyira hano kubera amategeko n'amabwiriza ya YouTube, ariko muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV ibi turabisangira akantu ku kandi. Iyo hari amavideo ateye ubwoba yabaguye ku rugamba bakomeretse byose ari igihe tubisangira mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Byumvikane rero ko hari ibyo tuba tutagomba kunyuza hano kubera amabwiriza n'amategeko ya YouTube. Hari abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese namwe ndabasuhuje. Abaherereye mu bihugu byose bigize umugabane wa Afurika mwese jambo sana. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe nabibonye ko muri kumbwira ko mudukurikiye. Abari muri Canada namwe ndimo ndabareba cyane mutubwira ko muri kumwe natwe. Abari mu Buholandi, abari muri Norvege, abari muri Australia, mwese ikaze. Turanzitse twebwe nta gutinda. Ubwo nawe ntutinde utereka like, ntutinde kandi utereka subscribe yawe. Abantu 1000 ndabashaka abakora subscribe abashyashya, ibi muraza kubinkorera ndabyizeye. Mu gihugu cy'u Burundi haramutse haraye nako inkongi iteye ubwoba. Igipolisi cyo mu Burundi kiratangaza yuko cyaraye gihangana no kuzimya inkongi y'umuriro yari yibasiye isoko ryitwa kwa Sioni. Akaba ari isoko ryibasiwe n'umuriro ukomeye cyane mu ijoro ryo ku munsi w'ejo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere. Abaturage bo mu mujyi wa Bujumbura hafi y'iri soko, ni isoko rya City Market ahazwi nko kwa Sioni, baravuga ko imodoka zizimya umuriro hamwe n'igipolisi cy'u Burundi babashije kuzimya uyu muriro, ariko ngo wari mwinshi kandi ngo kabafashe igice cy'isoko cyose mu ijoro ryarayerekeye. Hanyuma rero amakuru meza nuko iri soko nyine bamaze kurizimya, ariko kandi twihanganisha birumvikana abahomberejemo ibyabo. Twihuse biturutse ku gitero cya drone za FARDC bagabye ahitwa Iminzenze. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gutangaza intambara yeruye. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rirashinja ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza kwibasira abaturage b'abasivile nyuma y'igitero cy'indege zitagira abapilote zizwi nka drone cyagabwe muri santere ya Minzenze ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, kikaba cyahitanye abaturage benshi b'inzirakarengane nk'uko byatangajwe n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23. Baravuga ko iki gitero cyabaye ku munsi w'ejo bundi kuwa gatandatu tariki 24 Mutarama muri uyu mwaka w'2026 ahagana masaha ya nyuma ya saa sita. Iki gitero ngo cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni FARDC n'abarwanya ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi, ngo bakaba baragabye iki gitero mu gikorwa cyo
guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko rero ngo iki gitero cyakomeye kandi iki kabangamira abaturage cyane. Alliance Fleuve Congo 23 iravuga ko iki gitero cyarenze ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Bitewe n'iyo mpamvu abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba batangaza ko bagomba guhana bihanukiriye iki gitero ndetse bikaba bagomba kurangira neza bakurikiye ibingibi bakabihana bihanukiriye kandi baturutse ku isoko cyangwa se ku nkomoko yaho ibi bituruka. Mu butumwa banyurujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, ni itangazo rikomeye ryajya hagaragara ku munsi w'ejo. Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23, yatangaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukoresha politiki y'urugomo igamije gutera ubwoba no guhohotera abaturage, aho yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ubudahwema gukurikiza politiki y'urugomo buhumyi ikorerwa abaturage b'abasivile, gusenya imitungo yabo no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku baturage mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka. Bwana Kanyuka avuga ko igitero cy'iminzenze ari urugomo rugaragara rw'uko Kinshasa idaha agaciro ubuzima bw'abaturage ndetse ko ikwiye kwamaganwa n'amahanga n'inzego mpuzamahanga. Akaba avuga rero ko nyuma yuko iki gitero kibaye, Alliance Fleuve Congo 23 igiye gutangira ibihano yihanukiriye. Gutanga ibi bihano kandi bikaba bigomba gutangwa kugeza neza ku nkomoko yaho ibi bitero abirimo kugabwa biturutse. Ntago uraza kunyemerera sinze kubivugaho cyane, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba batangaje ko bagiye guhana bihanukiriye. Tugarukiraho rero, niba unyumva neza urumva neza aba barwanyi iyo bavuze guhana bihanukiriye ngira ngo urabimenyereye. Hanyuma ibindi reka twebwe tubitegereze. Aka gace ka Minzenze ni agace gaherereye muri teritwari ya Karehe, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kamaze igihe kari mu bihe byibasirwa n'intambara za hato na hato ziturutse ku kugaba ibitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aka gace kazwiho guturwa n'abaturage benshi b'abasivile. Ibi rero bikaba bituma n'ubundi kuhagaba ibitero biri muri bimwe mu bituma abaturage benshi b'abasivile bahatakariza ubuzima. Amakuru aravuga yuko iki gitero cyagabwa ahangaha hakoreshejwe drone, abasivile benshi cyane bahasize ubuzima. Gusa amakuru kugeza na n'ubu akaba adatangaza neza imibare nyakuri. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 rero ukaba n'ubundi uvuga yuko ibingibi ngo aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barahabwa isomo rikomeye kandi ryihutirwa mu minsi ya vuba. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryongeye gushimangira ko gukoresha drone n'intwaro ziremereye mu bice bituwe n'abaturage benshi b'abasivile ari icyaha gikomeye gishobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara. Rikaba risaba umuryango mpuzamahanga kudakomeza kureberera ngo baceceke, ahubwo bagafata ingamba zikomeye zifatika zo kurengera abaturage b'abasivile bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhite kandi twerekeza mu itangazo rikomeye twirwaneho iraburira mu bitero bikomeje gutegurwa kuba Nyamurenge. N'ibitero bivuga ko byateguwe n'ingabo z'u Burundi bafatanyije na FARDC n'abarwanyi bo mitwe twaje intwaro barimo na Wazalendo.
umutwe wa twirwaneho watangaje ko uhangayikishijwe bikomeye cyane n'izamuka rikabije ry'ibikorwa bya gisirikare birimo kwibasira abaturage b'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikorwa bivugwa ko bihuza ingabo z'u Burundi FDNB, abarwanyi b'ingabo za leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Mu itangazo rikomeye cyane irigenewe twebwe abanyamakuru mu butumwa kandi bugenewe abaturage. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'aba barwanyi batwirwaneho. Uyu mutwe wagaragaje impungenge zikomeye ku cyo wasobanuye nk'izamuka ryihutirwa kandi rikomeye ry'ibikorwa bya gisirikare mu misozi miremire ya Fizi ahitwa Itombwe no mu mujyi wa Uvira, ako amakuru avuga ko n'ubundi intego y'aba basirikare ngo ari uko bagamije kurimbura abaturage batuye muri ibi bice. Nkuko twirwanaho ibitangaza ngo ingabo z'u Burundi zamaze kwimurira ibirindiro byazo byinshi kandi bikomeye muri ibi bice, aho n'ubundi ngo barimo gukora ibikorwa bya gisirikare bihuriweho n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo gutegura ibitero bigenewe kugaba mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge. Uyu mutwe twirwaneho ukaba utangaza ko wamagana bikomeye kandi wivuye inyuma ibi bikorwa bikomeje gutegurwa igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, byose bikomeje kwigabiza cyangwa se kubangamira abaturage abo muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge batuye muri ibi bice. Twirwaneho irashinza izi ngabo kwinjira, nukuvuga izi ngabo z'u Burundi kwinjira muri Kongo baje kwica abaturage b'inzira karengane. Twirwaneho rero ikaba ivuga yuko igiye gufata ibyemezo bikomeye cyane bigomba gufatirwa abarwanyi by'umwihariko iki gisirikare cy'u Burundi, ndetse Twirwaneho ikaba ivuga yuko ishobora gutanga ibirego bigamije kurega aba basirikare b'u Burundi bakomeje gukora ibyaha mu kindi gihugu kandi babikorera abaturage bo mu kindi gihugu. Nyemerera twinjire mu mujyi wa Uvira. Nabikubwiye ndakubwira nti bamwe barimo kuvuga ko mu mujyi wa Uvira tayari abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhagera, abandi bakavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe batarahagera. None ukuri nukuhe? Ukuri ni yego kandi ukuri si yego. Ibi ndabisobanura. Ibi ndabigusobanurira neza kuko iki nicyo kintu numva nifuza kukubwira ku buryo neza uraza kugisigarana mu mutwe wawe. Mu rukerera ariko kuri uyu munsi, ni ukuvuga kuri uyu wa mbere tariki 26 Mutarama muri uyu mwaka turimo w'2026, amakuru aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bo mu mutwe ushinzwe gutara no gutangaza amakuru, ni bamwe mwita za maneko cyangwa se intasi z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Rero amakuru aravuga yuko n'ubundi tayari zamaze gusesekara muri uyu mujyi wose, mu gihe amakuru yari amaze iminsi avuga yuko bashobora kuba bari mu bice bya Kavimvira, bashobora kuba bari mu bice bya Kiku, ariko amakuru aravuga yuko uyu mujyi wa Uvira wose tayari bamaze kuwinjiramo mu bice bya Rama Uvira. Aho ngaho hose bamaze kuhagera mu bice byo hepfo cyane, n'ubundi hepfo muri uyu mujyi wa Uvira tugenekereje kuri uru ruhande rwegereye iyi Lake Tanganyika. Abarwanyi b'intare za Sarambwe babandi bakora akazi mu buryo bw'ibanga tayari bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira wose.
aba rero bakaba barimo gutanga amakuru n'ubundi ku basinepazi b'intare za Sarambwe, ariko hari amakuru avuga ko barimo kuripotinga directly cyangwa se mu buryo bw'ako kanya kuri mwenyewe General Sultani Makenga. Amakuru akaba avuga ko barwanyi bakora akazi mu buryo bw'ibanga binjiye muri uyu mujyi wa Uvira ku itegeko ryatanzwe na mwenyewe General Sultani Makenga. Ibi bikaba rero bishoboka yuko niba aba bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira ni integuza ziki, ni integuza zuko abyanze bikunze n'ubundi imirwano igiye kongera kurambarara by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero nuko nguko bimeze, nuko nguko bisobanutse, niyo mpamvu nakubwiraga ngo barimo kandi ntibarimo. Barimo rero muri ubwo buryo kandi ntibarimo muri ubwo buryo bundi bweruye, kubera yuko aba ni babandi bakora ibikorwa byabo mu buryo bw'ibanga. Bisobanuka neza rero mu buryo bw'ibanga barimo, ariko mu buryo bweruye ntibarimo. FARDC, FDLR na Wazalendo bisutse nabo ku bwinshi muri Runingu nyuma yuko bavuga yuko bagiye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye mu bice bya ruguru za Kiriba, barimo ruguru Sange bariyo. Hanyuma rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bikaba bivuga yuko nabo bamaze kuzamuka bakisuka ku bwinshi muri ibi bice, aho n'ubundi ngo abiteguye kwambarana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu tuvugana amakuru yizewe aturuka mu baturage ahangaha, aravuga yuko n'ubundi ngo ku munsi w'ejo hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare n'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri ibi bice, akaba n'ubundi ngo ari abasirikare n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hanyuma abaturage bahangaha rero bakaba batangaje ko babonye n'ubundi bazamuka mu mamodoka menshi, ikindi kandi ngo abazamukanye n'ibikoresho byabo bakarero n'ubundi batangiye kwisukaho, n'ubundi ngo barimo kugenda begera inzira z'ingenzi zihuza Uvira n'ikibaya cya Rusizi. Aha rero bikaba bivuga ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bijya ku rwego rwo hejuru. Ni amakuru avuga ko isaha ku isaha n'ubundi ngo bashobora gutangira kwambarana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage baherereye rero bakaba bavuga ko bafite ubwoba bwinshi nyuma y'uko batangaza bagira bati twiboneye n'amaso yacu abasirikare benshi ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, ndetse ngo bakaba bari kumwe n'abandi basirikare cyangwa se n'abandi barwanyi ngo bambaye imyenda batabashije gusobanukirwa. Aba rero ngo bakaba bagaragaye barimo kwerekeza Runingo bari mu modoka zitandukanye, n'ubundi ngo abari n'ibikoresho byabo byinshi kandi bikomeye. Reka dukubite tubangura twerekeze muri teritwari ya Rucuru, tayari twageze muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Wazalendo, umutwe wa CMC-FDP n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'imirwano yaramukiye ahitwa Kinyankuku. Imirwano ikaze kandi ikomeye inaremereye yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 26 Mutarama muri uyu mwaka hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bo mutwe wa CMC-FDP nabo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23. Akaba ari imirwano yongeye kubura hafi ya Kinyankuku, ni mu bice bya Bukombo, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko iyi mirwano yatangiye nyuma y'igitero Wazalendo abagabye ku barwanyi b'intare za Sarambwe bari mu kazi ko kugenzura umutekano, bari kuri patrouille. Ibyo rero byahise biba nko gukoza agati mu ntozi cyangwa gukora mu jisho y'intare. Hanyuma rero abiza kurangira abarwanyi bikururiye urufaya rw'amasasu menshi, n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise batangira kubasukaho hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje. Iyi mirwano yo yakomereje mu duce twakure y'ahangaha
hatuwe n'abaturage benshi. No kuvuga ngo iyi mirwano ikaba n'ubundi yamaze gukomera cyane. Amakuru akavuga ko n'ubundi yari mirwano yatangiye agana mu masaha y'isa 11 zirengaho iminota zijye gusatira isa 12 za mu gitondo kuri uyu munsi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ubu ngubu tuvugana bakomeje ibikorwa byo guhangana n'aba barwanyi ba Wazalendo aha muri bice bya Bukombo, aho n'ubundi igice kimwe kigenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu gihe ikindi kiri mu maboko y'izi Wazalendo. Aha niho izi Wazalendo rero zikera zigaba ibitero kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ibitero by'ubushotoranyi. Rero iyi mirwano ikaba ibaye nyuma y'iminsi mike aka gace kari kamaze karimo ituze, ariko uyu munsi ubundi imirwano ikaba yongeye kwaduka. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakaba bongeye gutana mu mitwe. Reka tunyarukire no muri teritwari ya Rubero, ariko reka nongere nkwibutse ko ani kwibendera TV turi mu makuru agezweho kuri aya masaha. Nge nitwa Mukadani wamaze kugera hano. Like yawe ndayikeneye, ntago ndi kubona like zizamuka, ntago ndimo kubona subscriber muterekaho. Niba uzi neza yuko dukurikira ukaba utari wakora subscriber, ndakwinginga ngo uyu mwanya unyemerere unerekereho subscriber. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, ntungendane, unyemerere unsigireho like yawe, unyemerere unsigireho subscriber. Ruzaba urwibutso rw'uko wigeze kudukurikira kwibendera TV muri aya makuru, cyangwa se ruzaba urwibutso rw'uko umukunzi wacu uhora udukurikira hano kwibendera TV. Tayari muri teritwari ya Rubero byifashe gute? Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Baswaga na Bapere harabarurwa abasivile bagera kuri 54 bose bamaze kwicwa. Nibura amakuru aturuka aravuga ko abaturage b'abasivile bagera kuri 54 bose bamaze kugwa mu bitero bimbera hangaha byahanganishije abarwanyi bamwinyeshyamba za ADF bahangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni ku kwezi mu bitero bikomeye cyane bikomeje kubera hangaha mu bwami bwa Baswaga no mu gice cya Bapere. Ni bice biherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga ikaba yamagana ubu bwicanyi bw'indengakamere bwibasira abaturage, aho abagera kuri 54 bose bamaze kuhatakariza ubuzima. Amakuru kandi akavuga yuko hari n'abandi benshi cyane bakomerekeye muri ibi bitero. Iyi mibare kandi ngo ni y'agateganyo, ikaba ari imibare yashyizwe hagaragara kuri uyu wa mbere, ikaba yashyizwe hagaragara na komisiyo ishinzwe kurengera abaturage, igaragaza impungenge zikomeye ku bwicanyi bukomeje kwibasira abaturage bukorwa n'izi nyeshyamba za ADF muri ibi bice. Nubwo ngo hari ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya izi nyeshyamba, ariko biragaragara yuko ngo ibi bisa n'ibikomeje kunanirana no kugorana. Umuyobozi w'ikomite rero n'ubundi ishinzwe kurengera abaturage yitwa Vianney Kicamba, aravuga yuko n'ubundi ngo abantu bagera kuri 33 biciwe muri Baswaga, abandi 21 bakicirwa muri Bapere kuva muri ku kwezi kwa Mutarama, kuva ubwo no kuva ku itariki ya mbere kugeza ku munsi w'ejo tariki 25
Mutarama muri uyu mwaka. Ibi rero bikaba ari ikintu kibangamiye abaturage kandi akaba ari ikintu cyamaganwa ku rwego rwo hejuru. Abakuriye iyi komisiyo bakaba batabaza imiryango mpuzamahanga gukora ibikorwa by'ubutabazi hagamijwe kurengera abaturage b'inzirakarengane bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye byo gutakaza ubuzima bene aka kageni. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, ibitekerezo byanyu birahari cyangwa bimeze gutereka? Turebe niba hari ibitekerezo mwamaze guterekaho. Turabona bagiye batubwira ko badukurikiye banyuze ku murongo wacu wa WhatsApp. Ndababona cyane rwose abari kutwereka ko mudukurikiye, ndabona bari kutubwira ko muri ko twumva neza, ndabona bari kutubwira ko amajwi ameze neza. Hanyuma mwese reka mbashimire niba wafashe umwanya wawe ukadukurikira, by'umwihariko ugaterekaho like yawe, by'umwihariko niba uri mushya ukaba wateretseho subscribe cyangwa ugiye kuyiterekaho, ndagushimiye. Mwese rero reka mbashimire, mbifurize kugira uwa mbere mwiza, mbifurize kugira amahoro n'amahirwe. Nge nitwa Mukada, mbifurije kugubwa neza kandi gahunda za Ibendera TV izo zirakomeza.